दिनै जोबोद मोजां दिन आङो बिटिसि सरकारनिफ्राय बिपिएफनि दिनावहाय आंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ नायदोंमोन आरो आं बे सान्तिपुर देवस्रि दादगारिनि हाफोरखौ आंनो होबोजेनदोंमोन किन्तु माबा मोनसे टेक्निकेल समस्या जानानै बे नाकेरदारा गामिनि माखासे माने हाखौ आं होलांनो हायाखैमोन दा इउपिपिएल सरकार फैनानै जाहा रन्जित बसुमतारीनि एम बिथांनि दैदेननायाव बे गामिनि 123 न'खरनि हा होनायनि खामानिखौ दिनै मावफुंनो हाबाय आरो बे लेखाखौनो आङो नाकेरदारा गामियाव फैनानै दिनै रानफैनो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे आगोलाव आंनि दिनाव आं राननानै होबोनो मोनाखै दिनै इउपिपिएलनि दिनाव आंनि आखाइजोंनो आरोबाव आं राननानै होफैनो मोनफिनबाय बेनि थाखाय आं जोबोद खुसि जादों आं आसा खालामो बयबो आदिबासि मानसिफोर बा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बयबो हाखौ जायफ्रा मोनाखै बिसोरबो मोनगोन जायफ्रा मोनबाय बयबो खुसि जानानै दं सार नोंथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोबां जायगायाव खालामबाय दा इउपिपिएलनि दासिम थासारिया माबायदि नोंथांनि मोनदांथि इउपिपिएलनि स्थितियाथ' बिराद मोजां रायजो राजाफ्रा बयबो इउपिपिएलजोंनो दङ नोंसोर नाय दा मुस्लिम मानसिफोरखौनो बुं गुरखा मानसिफोरखौनो बुं आदि मानसिफोरखौ बुं नों राजबंशी गार' राभा जेसेबां जाथि गस्थि दं फ्राय माने इउपिपिएलखौ मोजां पार्टि बा मोजां दल हिसाबैनो बे नोजोरजों नायबाय आरो फैगौ इलेक्सनाव इउपिपिएलनि जिखुनु केन्डिडेट मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव बयबो इउपिपिएलनि केन्डिडेटनो भट होनोनो नेगासिनो दङ बे सयथ'थार आरो सरकारा रावबो दानो हाया खोथायाव जेसेबांखि गिदिर गिदिर बुङा मानो माखासे दलनि दैदेनगिरिफ्रा सरकारा इउपिपिएलआनो दागोन आरो प्रमद बर'आनो चिफ जाफिनगोन बियो 100आव 100% सयथ' नाकेरदारा এই শান্তিপুৰত নাকেৰদাৰা গাঁৱত আহি পেলাই 123 ফেমিলিক মাটিৰ পাট্টা বিতৰণ কৰিছোঁ বিপিএফৰ দিনত বিটিসি চৰকাৰৰ দিনত মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চাইছিলোঁ কিবা এটা টেকনিকেল ভুলৰ কাৰণে গোটেই এই এলেকাৰ মাটিটো ময়ে দিছিলোঁ মোৰ দিনতে কিন্তু এই গাঁৱৰ এই 123 ফেমিলিৰ মাটিৰ পাট্টাটো মোৰ দিনত দিব পৰা নাই মই থাকি গৈছিলে কিন্তু আজি ইউপিপিএল চৰকাৰ আহিছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো মাননীয় ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই চাইছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহসকলক ফৰেষ্টৰ মাটি এফাৰে আইনৰ আধাৰত প্ৰদান কৰিছে আৰু সঁচাসঁচিকে সেই নাকেৰদাৰাৰ মানুহসকলৰ লগত বৰ ওতঃপ্ৰোত জড়িত মোৰ দিনত মই দিব পৰা নাই আজি ইউপিপিএলৰ হৈ পেলাই মই নিজৰ হাতেদি মাটিৰ কাগজখন দিব পাই পেলাই মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইউপিপিএলৰ নেতাসকলে সব জাতি গোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে এটা কাম কৰি গৈ আছে আৰু প্ৰথম সবৰে কনচাৰ্ণটো হ'ল মানে মাটি যদি অধিকাৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে যাই টকাৰ কোনো ৰাস্তাই নাথাকে আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মাটি বিচৰা মাটি নাছিলে তেখেতসকলৰ মাটি দিয়াৰ পিছত সিহঁতে মুক্ত হৈছে জীৱনত যাই টকাৰ এটা আশাটো আকৌ পাইছে গতিকে মই ভাবোঁ ৰাইজে সুখী হৈছে আৰু মই ইউপিপিএল দল আৰু ইউপিপিএল চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো আৰু ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু সব এই বিটিসি চৰকাৰৰ নেতাসকলক মই ধন্যবাদ দিওঁ